Uno kuna gani bobe? Kuna kubi ane ndume tai numontonyo. Amita wanko. Rusho kunyoma. Tika kunyoma rusho. Sikawa na ngoja. Tika kaki. To kimbo tenene. Sikawa cha. Yeah. Pole sana Mr. Governor. Hiyo haita happen tena. Na kwani na marabu batebire mbao kwa mistake kama hii. Aya sawa, thank you. Aya Pablo. Nkakutume video shoot wakora mna wataite. It was your first video shoot. Lakini ogasaria mang'anons. Ati akonte ingatariae. Tarincho maene. Yani urutinge company gani saini ritiri mwana saviri. I'm sorry. Wose watchiteke kakonsariri gasiana. Ya gaki. Mete inche nkobwati mno jia okora. Tinde the explanation and sto basa go blame montondo wenzi. Watchite kurige gasia oteba no muromi yori ngagote yori ya discipline lakini hakuna kitu kwa korigo re. Mete baote ono genda Roma okora mna ba okora. Bono kamorenda osari gasiago ne gasiago ra bwente korinde gasiago tari njengo korendera asinge njo muntu munga gasari gastemani shitinga osari nae gasi obwente korinde gasiago your first video shoot okaendo gasaria manganons ne kibona ngo korega damage yo spimwa coseti mokaenda mogasaria fridge. Do you know how much a fridge go cost? I have to pay for that just because na korete gasia. I'm sorry. Egastora kono no mutieni. I'm sorry. Maite nche ngarra mna ojiba okora ine nje gachikuba bwate kana la fake go tokatinda one kero kwa tindro mete egasine ya oji okorregasi ngabere rende haki please na kingo kwabera bono torangoro ki discipline part of you egasi no negasi bono na kingo korango go trust. I promise you mangana mna ata koirore Did fake promises. Watch tege igo kansabe gasi buyanga kwegasi. Pako kanteina ki to gokora igo sorindi yonsi. You are a disciplined boy. Eke maene. Security village whatever, you are a disciplined boy. Then what happened? Ngese na gote buri. Bona no mushahara tu bwati yore na basekuru sibasa chiago ngaka nebinte bimu asariti. Na kibona ngokora. Ngono kwangitire. Cause nkaninche bategemete ga kimomete town inde kuri. Kama kwa maite ngamba gotegemete nkanga ngwa asariti gasiago. Ngabere ga I'm sorry. Ngumote nko. Eshuti majite usirira ya bandi majite usaria se fridge. Tengo tatarinche. Taria ona ritanga ine. Na ekware ngoro pako monye na ntebe timo muroli tanya okorora. Tarinche of maene pi. Rio konye na tindete. Tarinche of maene pi. But it's lakini kero wasitika ngote turi kunyuma. Okay, konywa maruta ni shida yane lakini bono nki wachite kusariti gas. I'm sorry ga ngabere. No. Don't. Teko bayo haki. Please. To basa kombo ata karante kwanza ncheki kwa korete. I'm sorry. Ora go on to my next time. Wocha ojita acha na nje. No what next time? Iko tete kombota. Kwambutiriga. Bono turanga reason yoko koegas. Tiga to basa kombo ata. Please niko na bwana. Usinishike. No. Lakini ngabere nene. Wacha. I'm sorry. Wacha. To basa kombo ata kwanza ngechire na esa. Ndo mokendo. Wacha. Lakini itarudia sawa, I promise. Ndo koirore. You're doing the wrong thing. I promise itarudia, okay? Relax. Usinishike hivyo. Come on. Usinishike hivyo. Mmete utaite. Relax. Hello.
stand here. I don't want to talk to you twice. My friend, who are you? Pablo. What is Pablo? The new guy. Don't you dare speak anything. Ah, Don't sit down, man. What are you doing here? meeting. What meeting? What are you doing? Don't. I will kill you, man. Aye, Baba. Go call and was. You will see my anger. My friend. Nkiokora. Nilito meeting. Kwa nige ntonko yuko. And angry meeting. Okay. A meeting. Oh. Oh, yeah. Which meeting is this? A meeting kwa marangari. Oyo nero mumururi osariti ibintu biri nango tebeti. Nara mo smaira nara. Tiga ukwana, my friend. Okay. Don't talk karongo kwana. Okay, sir. Don't. Okay. Don't. Okay, sir. Kokoro si Victoria sai na ndege ntonge yora akole. What is this? Kwana bana. Oyo nero mumururi nango tebeti na sign it yo. Utageta kunyome. Haya. Ubomboli bikekera smoko. Don't touch me. Koko na chanda ko busa. Kingisa kukiga na chete kunyoma. Nki. Na rota da kunyoma kono. Na hero kunya goya kira chirangi. Really? Don't tell me really. What were you people doing? Ngikere smoko ra. Usomondo chupa muntu mo. Tiga ko kwana. Tenda ko boli kenda. Isa kwebebe. Ngikwa bete nkieke ba. Ngike mwana okara. What were you people doing? Nothing. Ore tirigasi you are trying to caress my wife. No, sir. Ega si what te ko konya mbaka mwana nyoma. Yeah, okay. Ngike kere sokora. Ngike ko okara. Soka nange. Ngike ko okara. Soka nange. What man no reka chises I never told nko kora. Yeah, Yes, okay, ti ana sai. Tigago ntebi. You don't own my wife. That mother then kumote ko ire company ya. Kita. Abona ine sese nkora sa Victoria. Nkira. Na chiko limambi. Nki kekere sama kara. Yago nsumaire lingo ko na chando mutubosa. What are you doing here? Soka nange. Ngiko leo kana mukana. Ngosoka kwa nenge. Say no ngai. Timai tengo kwa 1 minute uba kiro batenga they will come and pick your body, my friend. Don't touch me. Kokwa kandoro tacho. Ngosoke mozeta kurunda. Nki. Ndetota yabantu base no ngabacha boye bitwali bya bone. Koigul. Aingo korande. No gote. You don't come and mess my family. Do you know me? My friend? Yes. Don't. Nkike. Ngoko to moto yo kunya kwana ngokwana. I'm finishing with him and I'm coming back to you. I want to say no goti. Koigule. Nki. Ngio gocheza na moka. No egeri ngata gocheza na moka bandi. No egeri mangana. Soka nange. Ngosoka kwa lenge. Karo wa tire go tibonga moka. No maeta. Konya kondra. Ukongewa. Nki. Uzana na yote tenchake. Uyo nkoita. Guys. Kwa moitire. Nki kibona vante. Naye next. Akanko kaita ko chiari. Titabia tumogo cha wakora utakuja kuniambia. You will see. Guy.